أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yana mbido baren kono ambe baren demnani foroba masatawai masambe ni danti ala lahala shila o ko fe ambo masabayndi le hinani kishi ako chaya Mustafa kanoy Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallama ana ka sadu sanu ani mama sona katugo alaka rabbana fi nya zati alaka hina bala alaka ya fa bama ambajin alfa anga jamana alaka suma ambajin alfa anga jamana alaka lafiya ambajin alfa jamana fitnan ba kun min do wole ala ba be dan bajin alfa alaka jamana lafiya na fu jamana de nyuma be bajin de chuma islam jamana be ka jini dal masafa ka Mustafa koso samiya min ba nguna ji here ma baraka ma here ma alako di amma tawro minum be ala alaka do anoche o inshallah mena boka fende okuduka nafra okudo siri o amma ndo sigaro kelena ambe kuma ambal mo fa cheni musodum sanni ma korba min yoroka ja min yoroka suru o ne wati be ambe siri tigala nunu ndi ani dabale nyana nunu fo mo ka do ka fo ko kacha o mo tinyo gonto itukuni ko be koni fon fe nay jon soro here ni here tana ika ko sey kata alama me i hakli tu yerala o ni bi jiri nyana mado yemi me kama akrobodo yemi me nyama mondo mimi siriti ga bi dabalo nye ijija ya qur'an na shime ya siro sirame ni yero kon bada keli nati tado alatna manamunu nina ijije ki ko iki min bal maken bal mumso mogoti ngon fetkuli o de kama kuma chamana ibasural ni mayi wele ikira karamogoy mayi wele chedo musodo aya nyine ka fo nga kofle o mafi kana ko inflame kuma dola doni bane client aka toka nyogon kuma nyogoya kabi ma andana ya ka problem fi minum bi kala toro minum ba soro ko minum bi kala kuma dola bi boroke o nyine ne yerdo kayin ko ina kuju kuma dole ba nyinga o eko ko tinyana dum balaka kila monni mu balaka o de santi kanyana maya kono min kunta kono folo otma ka chala fe ne ere yi don fe ye min kala ni ya shi don doro ka babi kuma ye dron ka tla dron ira baraka fo ni ye fayin ni tasire otma kuma la sura kama amme min kono fay doro aya ko iki ko isoko da majrala to kada ka foitin mu ka binisri ni dabal ni nyanyi note ibaye ma juli be aka ko kun kai ko kun ya sanga soro aka ko kun ya ngara fayda ni sojara ko balla doro ka bin wati dama kono ma min be alle da kuma ayira bolo ka tlaka duwero na songo bo me be alle da balaka kashi ko mbake chodi ko do beide otman isra kamera min disra telmana o de suratul quraish no ila fi quraish ila fihim رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف كعسبان كعدفشن بيولوف له أن يقرأ السورة عنده بينه وفن قصة به اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء فقط سورة باش يا سبع يبو فرق كوريش بيولوف له نشكا وتمنيين النشن بيبو وتمجيري سبع ينيدو إفه أما فجيري دوما كو زبا فربلو يبا كرو كلينيني kamande sunsun kuru kelinyini ana amba fo jirido ma ko nyama iba fana kuru kelinyini o ni nimbe kuru kelinyini ibisoro ka afra ni qur'an na shi baraka man ke ba to bi fuka se be kormo iba ile mi ka shiyo kono ana jiribe ni ile mi ka shiyo kono shiwo shu dosoli iki miki kono fa tew e ka doko yoro salmanna to ko nyaga ko ta ko sabare otman ni ko li dafara ibi jiri nyaga dum fara nyonka kana fili saraka mina be adama don degu nasro yoro be ki bi dinga soro ka atige ibi dinga tige bijirin be ka kuni ba datu parce que fon fene adama de be ko ala ka sire tige ni tasuma faratira ka so doro ay sire min tige abo sire sigi anona wala kuma toujours ba ma ba fo jirin no natla la doro aka dinga tige ka bla kono wala maka ke mana kono ka gaba kuru do kala mina be giriya ni ye baji rosro min be woyo iba filala o meni ko na dinga kono se ka bla kono o de nyonate amba nyina ala fene fayda nya ala ka ke na fe ka ke baraka andi bokuma en kono fiyo ka jira bel ka fo safna fadi be o dengele problem kele je tay siriye dabali do ko nyani bi fa kanya bara ko do dengo do furu ko do tam ko do garska ko do imanata hammen kama dro ibe ala no yo odela kata se siro ju fadi traitement min fana dabombe ka bana do frake o ala ta ko fe mamini o tawlu bi saka o otnye jira
an wusulan farkata sanga fen chamamma. Utman ba fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.